ka Khasi Jantia Presbyterian Assembly, ka Laple ya ka office thamai ka jongka, ha Central Ward IGP Shillong, ha ka Arpunriu Tarik Ubanai Rempang Arhajar Arpunriu, ha ka Jingalam jangi Reverend N.S. Pawa, I belong I Chairman Jongka Trust Department. Layo ya ka jing police dang badwai na itemen basan W Lingdo, but ka jing kren pediang na I Reverend B.D. Shangdiar, I belong I Secretary Jongka KGP Assembly. I Reverend M. Shella, I belong I Senior Administrative Secretary, I la ay ya ka jing puli ya ka history, but layo ya ka jing rai ka bakirpang na ki office staff. Layo ban pli ya umaw nong rim, da I Reverend W.P. Marbanyang, I belong I moderator jongka KGP Assembly, layo ya ka jing kren ay kublay na I Reverend S. Dingan, I belong I Administrative Secretary, but ka jing kerku penwai na I Reverend T. Mukim. Khasi Jantia Presbyterian Assembly Barakoi. But the Gabata Jogi Baro, Kibali 1 point second function, Hagan step. His government, but you EFE, Nadu moderator, Tinangin Kam Joga Assembly, Senior Administrative Secretary, Administrative Secretary, the Court Executive Committee, but if you borrow invitees, Kibali 1 point Singapore. Lay Uraku Yagi, Kumka KGP Assembly, Barakaway, Bahagia and T Jongi, Kumka Assembly, Military Hadipor Baro, Bangyo, Yaga Office, Kabat Mine, the building Kabat Mine, the Kabataga Office, Jonga KGP Assembly. Ninstano, Yagadikajim, Shakri Jogi Yaknikapor, Minirwai, Kajirwai, Kabanukong, Kabadan, Hagat Kachit, Kabadan Hakiti Jompi. Yaika Gospel Play Shapram Shakale Kaperte Van Roy Hakabalan Men Sim to I Bante Swaban Duai Nakwaban Puli Kapto Kani Kikintin Nakakin Joblay Bangira Aban Syam Na Kitab Kebeningkong Jong Kesim Kolonong Kapapra Kedekot Kabaar Punyau Haduk Kabaar Kokendai Bat Unjo Nagsithiu Paul Sikinong Rom Kolonong Kapapra Kedekot Kabashipau Kan Riu Kan Yau But are away. Ketin jong blay gong kumni hanray shisha blay un shongsa ma hakapertai hakmi kebeneng bat kebeneng jong kebeneng gemla ban yam yama ini yeng lay ikan no ibangalatai Ngrios ngau yakatin ke jong blay Togin yawana smatu dabijing doai togin doai ublay ubakraw bat ubadan bor ublay uba hak bat uba shisha
Kat nungi penpau ke jingo ke bakrau yama ko kenrat. Meliarap ini kat ni ngila banya don lang hakani ke jaga bangsa ki kenrabi ya ke program kaban pendek hakani ke por kaban mentah. Oh ngidwai ko kenrabi paman ken mau bat kerku ya ki program ki badangsa ki badai ban pendek hakani ke por kaban mentah. Nabai ini kiai baro ngidwai ngingo ngidam bangipan haga kerte ngunong penimjungi uji Yesus. Amen. Mira don lang ne ki nong kit kam trong cái chi sinh linh thi cái chuyện sống đi với người khác cái nong kit kam trong cái chi sống la cái chuyện sống đi human scripturally tegi don ro amne ki nong kit kam trong cái chuyện snot ni ki nong kit kam trong cái chuyện snot set ni ki nong kit kam trong cái chuyện snot pren Beliau berku ini nama trong cái chuyện don trong cái cùng thì nong kit kam Nung trong cái sinh như thế, cái chính sẽ xong lại cái chuyện xong đi, hay là cái nông cái tầm trong cái sinh hoạt mà đọc lại từ đây, nằm tại trong cái vào đoàn này cái bên phát xong hết cái đang xong hai thì sẽ cái program cái chỗ này, bởi vì đoàn các bên khu làm gì này hay là cái bộ, thì là phát xong hết hai cái bộ thì nagalian trong cái Anderson Consultant dan công vi Socrates kita soal di kom sir program place you born ke jing dan jeng biru kalau lagi snan ni kum ga KGP assembly beli ul khui ni barok kat ki badan har ni pon di hai sebat na khadru ni ki serian jong ki nong deng yo boke di sopangan ara Ngatarai kamdadan tani ke history nan syubatai ke background kadau jong kecing penkenriak no ya gane ke office building nang tai na pop mission Shanesha IGP kawai kadau kolong ke bala ringthan ke building hente ke asam type je kaladuna bun ki security dan lagi berkat nanti ke jinglong jingman jom yang kesem biding ke electrification kini kita borok tak ada ke belum basically ba ni haban simnya ke negara ke ba apa kedai ba pisu tu borok ba kedong mission kedong ke ba kalau ke prime area dan dari ijaka joni dari berit kecing kapnia kalau ke bakapnia tan hau arja katra ke KGP assembly ke executive committee ke shimnya ke negara ban shift lane ban taino ke building ne te gane la shim ha special business session ke balong ha ke balang malki hau nai me arja katra kublein kerku ya ke KGP assembly len kerku ya ki lightly ki sinan ki badai ki mabusiu ki bakersian ya ki project dak ya kijing tu jom ke KGP assembly baro ulai nak minta kaburo mesti amen Solomon bulate bagi kon jong uble hakakin yo jing aye bajing kerku jing isne lei untese
kong kaburom kajingu baro kalong yau blei bola isnei ban don rengkan ban yalam nyala kajong kabalang nadu baka gospel kalawan hagas nem sijar prospa sofue kabala jandap artat menta cispa kapusan snen ban ngai langwa kene ka office ni dia kendu boro di parbangai jongi na kisnot yo fer ni cakalo fer nadu pendong bat hadu jika soru naga por kene ga yarat ini don ke jing jan ke jing i ke jing snow ka way bat ngakermen bagane ke KJPS semli ke jongi kan sanang fang na ka por shekapor gomle snow na i adus ke tri mencuangi rantang arsenal mentang le don la thì chúng ta ngay ba cái bor trong karu kan nang klan na ka smi smi te ka juga porong amlat ni pau ka jing sungu ya ka trust department kemudian senior demi bagaton ka jing ton ka jing na san re ka tresi tong man yo ban penlong kumne ka bakalong menta tu bleng kur khuyingi wei mentang ni ada ban pli yau mau nong rim pembala penbet badon hante singin yai ni dengan ke por in yau ban pli yau ni mau nong rim jong ke office bat mai jong ke khasi jantia Presbyterian Assembly ha kerteng uji skres Ulong tang us ubadon bor batu kri jong ka balang bata ka bor jong ka KJP Assembly ka beliau ne mau nong rim ha gerteng blei pa kun bat umensi makun ki kenten ke bala tho ha ne mau nong rim Khasi Jantia Presbyterian Assembly, new office of the KJP Assembly, inaugurated by Reverend W.P. Marbanyang, moderator, on the 26th February 2026 in the August presence of the executive members. To God be the glory. Minit wai. Ngiai nguyeme atrai bau blei. Namar kajing I, kajing snei kajong me. Kebun snei bandon rengkat bat yalame la kajong kabalang. Nadu baka gospel kalawan ka negeri ka I kajong I. Hang ka sngi yoban pli yau ne mau nong rim. Jong ka ka office ka bat mai jo ka KJP Assembly. Wayo minis nei ban kerku Gentang ka office ka jongi. Long siya ka burom na ka banta ka kerteng jong me. Hakmat jong ka perthei. Ki betanan ka jingyubi ka gospel. Kan her kan yai keleng. Ki briu baro kinwang. Bat itu me. Kerkuru ablei. Jangi kum ka KJP Assembly. Jiki nong tray baro. Kebandon hakan ka jeka. Gilaban IT management sim. Nagabantaban penyai seprang ka kam ka jongi. Sngeu ka jing duai ka jongi. Nabai ni pan. Kertem Jisu bau trai. Amen. Ha kertem Jisu bau trai. Nakap yom neu ribon ban pli kene ka office mai. Jong ka KJP Assembly. Blei kerku na kabenta ka burom janggu. Pengyok bandrung ka. Lang bakajing snei, bakajing lam, kajung munsi buku janggu. Amen. Ngayon nga po, pantantao ya kan sim jo kajing snobo ni kongye blei. Ubala penjelong ya kesngi pengyok bandli. Ya ketika office kabatmai jo KJP Assembly. Lapun snem nila kami lenti bagi ru yang kesri banginyo ban pli ke office rekam
jong ka KJP Assembly ka purong bagi jengu ni ai yo play mau la penskan ya ke jing yo i jong in nong yalang gi jong i nadu mestang jong ka KJP Assembly pernah pengulong ya ka kumbagalong benda but ngapen pauro ya ke jing snowo bagi jing ai play ya kiri kon jong ki palang ki badon haki sinot haki cintrei ke bajajar ke jongki ka jing ai kublai ke lejro sekinong yalam ki belah perkat penyar ban don ne ke office rekam ke bibit ke biang lembah kisnen ke blek no bangga so komendro ya ke jing don mereka ki AS ke administrative secretary ke jongi ada di senior administrative secretary Ibu Sto Jeff Jerwa idon kan bagi ki weiro nado usnem paglayo ban penong ya ke KJP Assembly usnem anajar timbling kerku na benta jongi session paru ngai ku play na benta jongfi paro ban hari ngapon na shimro ya kenika jing pentit hadir ngelawai kenika program di jongi ngela pentle jing bam di ngela ban sedang no bat kitu ki benang kuah ban pek di kamera jong office hatu dawon bat lek nang ni dari jing kemen ya tuh sigi para bangai ya rom ya mi ya tersan ru ya kenika office bagi jing rekam bukan KJP Assembly kulesbun Turai bagi jing IA keberat yang keberat ke high gedung tribe and open imji Jesus Christ. Kajing il bagi mana bonju kot kejong ublay ubong pa. Lember bagi dia selap berkian kejong ublay mensi mekun. Kini syong yai saringkat bangi kum ke KJP Assembly. Oh kini syong yai saringkat ru. Bagi bengai hadi gerni. Bahkan lesat lagi kerja partai. Ada mentar sedikit bonju kot. Amen.